I jedan veliki pozdrav za sve moje TF2 igrače. Danas smo tu sa novim tutorialom, a to je kako da stavite vašu freaking sliku na ovaj znak. Tako da prilično cool izgleda, kao što vidite i drugi igrači to mogu da vide. Tako da sada ću da vam ukratko pokažem. Dakle, evo ovako možete da vidite, prilično moćno izgleda. Dakle, evo meni piše ABRO, dakle moj logo kanala. Dakle, kako ovo da uradite? Veoma je jednostavno, ajde da vidite. I također želim da pozdravim sve igrače koji su trenutno na serveru i pozdrav za sve aktivne igrače. Također možete možda da primetite da mi je glas malo to je zapričan kroz nos, ali imam bronhitis ovih dana, zbog toga nije ni bilo toliko klipova. Polako ozdravljam, tako da nadam se da ću što prije ozdraviti. Tako da hajde da vidite kako da stavite vašu sliku na ovaj znak. Dakle, da biste to uradili, ono što je neophodno da imate jeste ovaj decal tool. Veoma je jeftin na marketu, samo 14 centi, međutim, možete se i tradovati jer možete ga nabaviti za samo jedan Refi 66. E sad, ja iskreno mislim da se više isplati da ga kupite za 14 centi jer jedan Refi 66 ipak to nije toliko malo. Za razliku od 14 centi to vam je oko 13-12 dinara, mislim ono jednostavno. Mislim da se više isplati da ga kupite, međutim možete se tradovati za manje, verovatno neko ga prodaje za manje, tako da srećno. Ej sad, kada ste nabavili decal tool, jednu veoma bitnu stvar sam zaboravio da kažem, a to je da morate imati i onaj znak. Ne znam sada tačno kako se zove, ali verovatno ću vam pisati ovdje. Taj znak većina vas možda i ima, zato što je veoma jeftin, tradujete se, mislim da košta 0,33 refa. Tako da mislim ono, jednostavno tradujte se, dajte nekom 3 oružja, 4-5 oružja za njega i imate ga, mislim ono. E sad kada ste uspješno nabavili onaj znak i decal tool, dakle sve što vam treba jeste da odete, nađete decal tool i idete use with. Kada ste to uradili, ovo će dakle da vam pojavi, dakle ovdje možete da uzmete vaš trenutni avatar na Steamu. A možete također da uzmete iz kompjutera, dakle neku sliku, ovdje uđete, imate local disk CD, nađete sliku gdje vam se nalazi i jednostavno je postavite. Međutim, za početak, ajde ja ću ovdje da postavim mog avatara čisto da vidite kako to ide. Dakle, jednostavno ovdje vidite kako vam izgleda znak. Ovdje vidite također preview znaka i ovdje jednostavno sada možete da podešavate. Dakle, ono što bolje podesite da se bolje vidi, ono mislim, to će bolje igrači vidjeti. Znači jednostavno nije nikakva zavrzlama, već je veoma jednostavno. Također ću da vam pokažem kako da uzmete iz kompjutera, znači jednostavno kliknete ovdje. Ja sam moju sliku sačuvao local disk D, ABRO, idem OK i kao što vidite tu će da se pojavi, idete next. I ovdje se sada igrajte sa bojama, dakle potrudite se da napravite da izgleda što bolje po vašem ukusu. Kada završite, dakle samo idete na next, ja neću zato što već imam jedan, tako da jednostavno samo da ga nađem. Ajde ići ćemo u search i evo kao što vidite, znači kada ga napravite ovako će da vam izgleda sa slikom, evo ajde da vidite kako to izgleda jednostavno kada ga stavimo na Soldiera. Kao što vidite, Soldier izgleda prilično badass sa ABRO znakom u njegovim rukama. Znači, sada može komotno da protestuje, da izbacujem sada češće klipove. Tako da, nadam se da sam vam pomogao ljudi, pišite dolje ukoliko vam nešto nije jasno. I vi od mene imate jedan veliki pozdrav. Adnan Bro je kralj!